ariko se urambaje ngo gahunda yose imikino itarakinwa imeze gute? Kurazo mayo nayibabwiye uko imeze uko amakipe nyine azagenda kuruwaza uyu munsi ku isaha y'isa 6:30 kuri stade kindi kubireba nabi Ruvuyanga we kukibiri kuza nabi gahunda y'umunsi maya kanya gato gahunda y'umunsi ariko nayo okay ndayifite neza mudasobwa yari nyisobye ku isaha y'isa 7 zuzuye nibwo equipe ya Police Football Club yakira equipe ya Nyanza FC umukino ubanza. Nyanza yatsinze Police 2-1. ego umukino wa kabiri nawe uri kuri stade Kigali Pele. In fact imikino y'uyu munsi yose iri kuri Kigali Pele kwa 3 saa 9:30 Vision Football Club irakira AS Kigali. AS Kigali ya Shaban yatsinze Vision 1-0 biracyashoboka muri Vision. umukino wa gatatu ku isaha 12 APR FC irakira Musanze. umukino ubanza warangiye ari ubusa ku busa. Ejo Gorilla nibwo izakira City Boys saa 6:30. urumva match banza arangiye ari igitego 1-1 bivuze ko hasigaye imikino 4 itarakina. Match ya Police batsinzwe ibitego 2-1 ni match nziza yo kureba kubera ko Police iraza kubikeneye kugombora igatsinda igitego cyo kubanza kwishyura igashyira muri iki kinyuranyo byiburi keneye 2-0. ibi birahereza imbaraga iyi match abantu bemera yuko ifite ubushobozi bwo kubikora, ariko nyine ntabwo wamenya ubwo bwira n'ubwo bushake n'uwo mwete wo kwataka cyane icyavamo mu gihe equipe nayo yahita ibona ikindi gitego ya Nyanza. ni match rero iza kubikomeye cyane. Nashishikariza abantu rwose kujya kuri stade tukayireba hakiri kare. Abanyamupira uyu munsi turaryama saa 6 z'ijoro match ya Real Madrid irangiye, ubwo turagera muri stade kare. Icyo ni icyambere, ariko muri ya approach tuzi ya Police yo gusatira uko buri amashami nubwo ajya atsindwa, ariko amashami ntago ari umwe mu batoza bugarira cyo muzakimumenyeho. yugarega mu mavu, ariko Police arayirekura pe abashayemo abakinnyi basatira. ndimo ndayibona mu ishusho y'ikipe ishobora kuza kuba ifite uburakari ku buryo iki ni kimwe mu bikombe yizeye nyuma yuko itatwaye igikombe cy'ubutwari, nyuma yuko ibizi kitatwara champion. nkurikije difference irimo hagati yayo na APR, ndatekereza ko mashami bizi neza ko test ikomeye afite ya mbere no kugerageza gutwara igikombe cy'amahoro uyu mwaka nkuko banagitwaye ushize bakongera gusohoka, bigashimangira nanone kongera kwitwara neza mu bikombe by'amanokauti nkuko bamaze kubimenyereza abantu. batwaye Airport Games, batwaye igikombe cy'ubutwari cyabanjiriza iki cy'ubushize, batwaye Super Coupe, batwaye igikombe cy'amahoro, bari beza cyane mu mikino ya knockout. ese basezererwa na Nyanza muri izi round za kare bikaba ibintu byamusiga amahoro, ariko yaragiye gusezererwa ubushize baramugarura. Police yabonye igitego cyo hanze urumva yamusize kimwe ko yakomeza. sorry yahita ikomeza rwose. baranibagirwa ko mu Rwanda batarabihindura away goal. ntekereza ko bimeze nk'ibyo no muri Afrika hose. buretse ko mvugishije ukuri tujya kuri match ya APR ni na kimwe mu bintu rwose federation mukwiye kuzahindura, ubuyobozi buzaza mu mategeko muzahindura. Lorenzo, ikintu kitwa away goal abanyabarayi bagitekereje neza. abanyabarayi nibo baremye na justice irimo amategeko yabo tuyakindira ngo nagutsinze ngo 2 niba bahinduye nawe ngo igitego hanze ngo therefore ngo mbonye ikindi hanze. ni ikintu cyo hanze ni ikindi imikino 2 uteranye ibitego umwe teranye niba tunganyije twanganyije ubwo dutere penalty. nimba nkurushije difference nibyo byumvikana. tujye kuri APR igitego cyo hanze ni tujye kuri APR, ariko ubanze uhera ku magambo ya Rutahizamu Jibril. ngiye ndashaka ko yabwira abakunzi ba APR no tuyinjiremo neza. ya Sheikh Jibril Watara Rutahizamu wafunguye amazamu bakinaga na Kigali ku nshuro ya mbere bakina n'ikipe ya Kigali igitego kiza cy'umutwe, ariko overall n'imikino yari yagize mbere iki gitego yari imikino myiza cyane. uyu Rutahizamu yavuze ko igitego atsinze igitego kimuzamurira icyizere ndetse ko azakomeza gutsinda, ariko by'umwihariko n'igitego yatangaje ko agituye abakunzi ba PRFC kubera ko n'igihe atatsindaga imikino ya mbere yakinnye adatsinda bari bamuri inyuma. yavuze ko noneho urugamba rutangiye agiye gutsinda mu buryo buhoraho. Regane ku mukino w'Musanze wa Tarari yabanje hanze, turizera ko hari abafana ba PRFC nicyo bavuga. APR ntiyigeze ibona igitego hanze
Musanze nifite avantage imbere ya APR. iyi yari match ikomeye ko narayogeje narayikurikiye. Musanze yari imaze kunganya na Rayon ihita ikurikizaho kunganya na APR. Musanze ifite ikipe nziza cyane hagati mu kibuga. Harimo abasore yitwa ba Comfort, hakaba abasore w'umunyafrika y'epfo witwa Rethabo Mataba, hakazamo abasore nka Bambogamizi Patrick. Ni ikipe nziza. APR ifite ukuntu muri yo itari yagira ikintu kitwa proper display. Nzabigaruka ejo nyisesengura neza match yarangiye. Kuko APR ntaho igitayana na za Bayern. Mwana mbigarukaho birasa. Ubundi APR ya Kankigali yajya gikinira muri Kankigali match zimwe na zimwe. Aba generale bo bahita babyibuka n'abafana ba kera turi kabejo bundi nyine uvuga kuri APR bagasakuza ngura yanga. Hagisize kuri escalier inuza irangi ry'umutuku ribasiga ku isima. Escalier nk'umunani. Abajenere baga batereye intebe nziza bicaye kuri escalier ya nyuma hejuru bareba APR yabikina. Iyo APR yagendaga nka Bayern icisha imipira mu mpande ikeba yinjira mu izamu buri kanya. APR yasibona ntaganda ku ruhande. APR ya Jimmy Mulisa na ba Makoyi ku ruhande. APR ya Jimmy Gatete Karekezi ari mu bitugu bye. Manfred Kizitaraho wabagurya ibitego byinshi umuba. Ucisha mu mpande ikeba igenda. Amasegonda vuga no kuyubu rero. Iyubu nicyo kintu ikeneweho. Kwempoza ikintu cyo gutegeka umukino. Gukereya uburyo bwinshi. Gutuma abafana ba APR batabona baro ikinirwa hagati cyane itegera izamu. Ikeneye kwegera izamu kenshi gashoboka. Uyu munsi ndimo ndabona ibitego batangiye kugenda babibona biri kugenda neza. Watarama Madusi ahari nibakina nkuko bakinnye match ushize AS Kigali. Ndimo ndabona afite ikintu basumbya ikipe ya Musanze ku buryo bayitsinda. Ibindi ni ukubyogeza nka kimwe ku busa kuzakomereza hejuru. Ibindi ni ukubyogeza turayogeza nibwo tuzayiganiraho kuko saa 12 saa 4 z'ijoro twogeze Champions League Man City na Real Madrid. Programme ya Radio Rwanda iraryoshye. Ku munsi w'ejo rero hari ubusesenguzi